Ibihugu 24 nibyo byonyine bihuriye ku gukoresha ururimi rw'icyongereza, naho 29 byo bigahurira ku rurimi rw'igifaransa cyangwa se francophone countries. Ibihugu byinshi bikoresha ururimi rw'igifaransa bibarizwa mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Afurika nka Cameroon, Cote d'Ivoire, Niger, Burkina Faso n'ibindi byinshi cyane. Iyi Burkina Faso ikaba ari igihugu kidakora ku nyanja habe na gato. Akaba ari igihugu gifite ubuso bungana n'ibihumbi 274 na 223 metero kare. Mu mwaka wa 2021 imibare iheruka igaragaza ko iki gihugu cyari gifite abaturage barenga miliyoni 23 n'ibihumbi 286. Ushobora kuba utari gukurura neza iby'iki gihugu, ariko nzi neza ko hari izina nshobora kukubwira ugahita noneho urushaho kumva neza iby'iki gihugu. Iki gihugu cyahoze cyitwa Republic of Upper Volta guhera mu 1958 kugeza mu 1984. Gusa iki gihugu cyaje kwitwa Burkina Faso n'uwahoze ari Perezida w'iki gihugu Thomas Sankara. Ngira ngo iryo zina si ubwa mbere uryumvise. Abaturage b'iki gihugu bitwa Burkinabe, naho umurwa mukuru w'iki gihugu ukitwa Ouagadougou. Aka kanya uramutse ufunguye telefone ngendanwa yawe ugiye ku mbuga nkoranyambaga, amakuru ari kuvugwa ahantu hose ni Perezida w'iki gihugu, ari nawe Perezida wa kabiri muto mu myaka kuko afite imyaka 37 yonyine. Iby'umukuru w'iki gihugu bimaze iminsi bihagaritse isi muri rusange, aho ubwo aherutse gutangaza kabwirwa kenshi kazicwa nka Thomas Sankara, mugenzi we wamubanjirije ku butegetsi mu myaka ishize. Uyu munsi wa none tukaba tugiye kugaruka ku nkuru y'ubuzima n'amateka byaranze uyu mugabo. Benshi bakomeje kuvuga ko kuva nyakwigendera Muammar Gaddafi wahoze ari Perezida wa Libya yapfa, hari hatarongera kuboneka umuntu ufite umutima n'ibitekerezo byagutse nk'ibye. Ariko ngo mu by'ukuri uyu mugabo akaba ari gutanga icyizere kuko afite impinduramatwara nzima, kandi ko ngo rwose ari intwari y'umugabane wa Afurika. Ngo haye ikaze ku muryango mugari w'ibiganiro n'ibyegeranyo by'ubwenge bigezweho TV. Nge ndirakoze Cedric. Traore Ibrahim yavukiye mu gace kitwa Kela. Aka gace kakaba gaherereye mu karere ka Bondokuyi mu ntara ya Muhuni. Avuka ku itariki 14 Werurwe 1988. Yaje kwiga amashuri yabanza muri ako karere yavukiyemo ka Bondokuyi, nyuma yahaza gukomereza amashuri yisumbuye mu mujyi wa Bobo-Dioulasso. Uyu ni umujyi wa kabiri munini muri iki gihugu nyuma y'umurwa mukuru wa Ouagadougou. Abazi uyu mugabo bavuga ko igihe yigaga amashuri yisumbuye ngo yari umwana ucecetse cyane kandi ufite impano. Mu 2006 ubwo Ibrahim Traore yarageze muri kaminuza, yahisemo kwiga siyanse y'ibyerekeranye n'ubumenyi bw'isi cyangwa se geology muri kaminuza y'umujyi witwa Ouagadougou University. Perezida Traore kera kiri umusore w'ingimbi yabarizwaga mu matsinda y'abanyeshuri bo mu idini ya Islam, ngo kandi yarazwiho kuburanira abagenzi be biganaga. Ibyo byaje gutuma arangizanya amashuri y'icyubahiro kidasanzwe. Mu 2009 nibwo Ibrahim Traore yaje kujya mu gisirikare, aniga ibijyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare ryitwa The Georges Namano Military Academy. Yaje koherezwa muri Maroc ubwo yaragiye gufata imyitozo y'imirwano ihambaye cyane yo mu kirere, mbere yuko bamuha itsinda ayobora cyangwa se unit yitwa Cobra Special Force muri Kaya. Aha ni mu majyaruguru y'iki gihugu. Mu 2014 nibwo Traore yaje kuzamurwa mu mapeti, agahabwa ipeti rya Lieutenant, ahita ajya no muri MONUSMA. Iki akaba ari igisirikare cyishyize hamwe mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Mali. Mu mwaka wa 2018 yaje guhembwa nk'umusirikare witwaye neza, kuko muri iki gihe yitwaye neza ubwo yari ahanganye n'imitwe yitwaje intwaro mu gace ka Tumbugutu. Nyuma yaho yasubiye mu gihugu cye cyamubyaye. Ubwo noneho yatangiye koherezwa no mu operation akomeye cyane nko kurwana n'imitwe ifite imyemerere ishingiye ku idini ya Islam. Barwanaga intambara yera izwi nka Jihad War. Yarwaniye mu duce nka Jibo n'utundi two mu majyaruguru y'iki gihugu.
Ibrahim Traore yakomeje kwitwara neza biza no kurangira hawe ipeti rya capitaine mu 2020. Igitangaje nuko nyuma yuko Traore agizwe capitaine yavuze ko yatengushywe cyane na bamwe mu bayobozi b'igihugu, aho avuga ko bibabaje cyane kubona ukuntu abasirikare b'abanyaburkinabe bakennye intwaro kandi abanyepolitike bahorana ibikapu n'imitamenwa yuzuye amafaranga atagira uko angana. Nyuma yo kugaragaza ko atewe isoni n'ibyo byose kuri guverinoma, asa nk'aho agaragaza imikorere mibi yayo, bahise bamugira umuvugizi w'abasirikare mu majyaruguru y'icyo gihugu. Byatwaye imyaka 2 kugira ngo umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho ubashe gushyirwa mu bikorwa. Dore uko byagenze. Ubundi iyo tuvuze ihirikwa ry'ubutegetsi hari ijambo dukunda gukoresha, coup d'état. Iri jambo risobanuye gusenyuka kwa guverinoma cyangwa se kurwanya ubutegetsi buyoboye. Ku itariki 24 Mutarama 2022 nibwo humvikanye urufaya rw'imbunda n'amasasu ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Burkina Faso. Ntabwo ari aho ngaho gusa byabaye no ku zindi nyubako zishinzwe umutekano zose zibarizwa mu murwa mukuru. Muri ako kanya byahise bitangazwa ko ibirindiro bikuru by'igisirikare byamaze gufatwa. Ariko ayo makuru yahise anyomozwa na guverinoma ya Burkina Faso. Birumvikana ko ibintu nk'ibyo biri kuba mu gihugu runaka, hasohoka amakuru menshi atandukanye harimo n'ay'ibihuha menshi cyane. Hasohotse andi makuru avuga ko Perezida wari uriho icyo gihe, Roque Marc Christian Kabore, yafunzwe n'abasirikare be ubwe muri gereza ya gisirikare, ndetse radio y'igihugu niyo yatangaje ko Christian Kabore atakiri perezida w'icyo gihugu. Nta muntu n'umwe wari uzi kiri kuba mu gihugu, n'abaturage ubwabo ntago bari basobanukiye ibyo ari byo. Nyuma y'iryo tangazo, igisirikare cya Burkina Faso cyakwigiye ku maso y'abaturage kivuga ko inteko nshinga amategeko na guverinoma n'abayobozi bashyizwe hasi. Umupango wose wa coup d'état wari uyobowe na Paul Henry Sandaogo Damiba. Uyu Paul Sandaogo Damiba ni Lieutenant Colonel Commander wa 3 mu ngabo zirwanira ku butaka. Ibrahim Traore nawe n'umwe mu bandi bofisiye bakomeye bateguye coup d'état, washakaga ko habaho impinduramatwara ndetse n'ubutegetsi butamenyerewe bwa gisirikare. Niba wibuka bateguye neza umugambi wo guhirika ubutegetsi bwari buriho, harimo na Ibrahim Traore nk'uko nabivuze hejuru. Byaje kurangira batumvikanye ku miyoborere y'uwari uyoboye mu gihe cy'inzibacyuho, Bwana Paul Henry Sandaogo Damiba. Impamvu nyamukuru yatumye bashidikanya ku miyoborere ye ngo nuko yari yarananiwe kurwanya burundu inyeshyamba z'abajihadiste. Nyuma y'ibyo byose kandi Ibrahim Traore hamwe n'abandi bofisiye bavuze ko bagerageje gutuma Damiba ashyira intumbero ku byo bari barateguranye, kari byo azakora nagera ku butegetsi, ngo ahubwo we akikorera ibye. Muri abo bofisiye harimo n'abakiri bato ndetse barwanye n'inyeshyamba zitandukanye. Ibyo bigatuma bumva batanyuzwe n'ubuyobozi bwa Henry Damiba. Niko guhita bapanga gukora coup d'état bwa kabiri noneho. Icyo gihe coup d'état ijya kuba, Ibrahim Traore yaragifite ipeti rya colonel. Niko guhita afata ya unit yari ayoboye y'aba special force bitwa Cobra Special Force, barwananye ahantu hatandukanye, ayizanira operation yo kongera gukora coup d'état karundura. Noneho byarabahiriye, babishyize mu bikorwa birarangira. Bemeza ko nta wundi muyobozi ushobora kubayobora atari Colonel Traore. Nyuma y'amezi make cyane, Traore Ibrahim yahise atorerwa kuyobora rya huriro ryari rifite impinduramatwara yaryo. Iryo huriro ryitwa Patriotic Movement for Safeguard and Restoration. Ubu tuvugana akaba ari ryo riri ku butegetsi. Ibi byari bivuze ko abaye perezida bidasubirwaho w'igihugu cya Burkina Faso. Yarahiriye kuyobora iki gihugu mu kwezi kwa 10 ku itariki ya 6 2022. Nyuma yaho gato yaje no kugirwa umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo. Yanyuze mu nzira zigoye, ariko uyu munsi wa none ari mu baperezida beza Afurika ivuga ko ifite, kuko ubuyobozi bwe butigeze buryama habe na gato. Yazamuye cyane itangazamakuru kugiraho ibinyamakuru hafi ya byose bimwandikaho inkuru zivuga ko yazanye panafricanisme na marxisme. Nkuko natangiye mbivuga, Burkina Faso ni igihugu gihoramo imirwano. Ni nayo mpamvu mu 2023 Perezida Ibrahim Traore yazanye uburyo bwo gufasha igisirikare cye, kubera ko ngo ubusanzwe uyu mugabo nta biganiro cyangwa se imishyikirano yajyagirana n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se n'inyeshyamba muri rusange, ngo ko ariyo mpamvu agomba guhangana nazo paka z'ubwazo zinaniwe zikareka igihugu cye. Mu 2023 inama y'abaminisitiri
yemeje ko hubatswe uruganda rwabo rwa mbere mu gihugu mu gutunganya zahabu. Traore ari gushyira imbaraga cyane mu gutunganya zahabu kurusha ibindi bintu byose bisohoka mu gihugu ariko bidatunganyijwe. Ibi byose bizamura ubukungu bw'igihugu cye ku ruhando mpuzamahanga. Uru ruganda rutunganya zahabu rwatumye habaho utuzi turenga 100 ako kanya rukimara gufungurwa, n'utundi tuzi turenga 5,000 twagiye tuboneka nyuma yaho. Uru ruganda rutunganya zahabu zingana n'ibiro 400 ku munsi. Uyu mugabo ni umugabo utajya uca kure y'ukuri. Ibyo byumva neza iyo wumvise amagambo akakaye mu mbwirwaruhame ze zose. Uyu munsi wa none Ibrahim Traore ntiyorohewe n'amahanga wavuga ko yivanga mu bibazo bya Afurika, ngo ndetse imiryango yose yagiye ishyirwaho nka Afurika zunze ubumwe n'indi miryango mpuzamahanga ikarebera gusa itagize icyo ikora. Avuga ko imiryango yose nta kimaze, ngo niyo mpamvu we na bagenzi be bayobora Mali na Niger bahisemo guhuza imbaraga kugira ngo barwane no kugarura umutekano muri Sahel. Kuba tazi Sahel ni umuryango ugizwe n'ibihugu 10 ibyinshi byo mu burasirazuba bwa Afurika nka Mali, Niger, Chad, Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea-Bissau, Eritrea, Sudan na Burkina Faso n'ubundi. Ibyinshi muri ibi bihugu bihoramo intambara rwose. Kubera impinduramatwara ya Perezida Traore, benshi batangiye kumwita intwari ya Afurika. Ubu tuvugana abaturage be nabo mu bindi bihugu intero n'imwe. Bose baragira ati intambara ye ni nayo yacu. Abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bose bari mu myigaragambyo bagaragaza akababaro k'ukuntu ibihugu nk'Ubufaransa, Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi bifata Afurika, utibagiwe n'uyu mu perezida by'umwihariko. Reka tubihere ku mbwirwaruhame yabaye uyu munsi itanzwe na General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kurusha. Iyi mbwirwaruhame yayitanze ubwo hari hagiye kuba inama y'abasenateri bari bagiye kurebera hamwe umuti w'ibibazo biri ku mugabane wa Afurika. Iyi mbwirwaruhame yafashwe nk'agasuzuguro ku gihugu cya Burkina Faso n'abaturage bacyo na perezida wabo, Perezida Traore. General Kurusha yagize ati yego ntaramubonye ariko sinigeze mbyitaho ngo mubwiraze muri kabine, uretse ko mubizi ko abanyaburkina Faso bose birirwa bitwaza ko bakungahaye kuri zahabu n'uburyo itunganywamo, ariko ahubwo ibyo byose ni ihererekanya bakoresha mu gukingira ikibaba amakosa n'ibikorwa bitemewe bakora. Ese Traore birarangira avuye ku izima, cyangwa se ahubwo abadashaka kayobora nibo bari butsinde? Ese amaherezo ni ayahe? Twese ntawe ubizi, turacyategereje. Ndagushimiye kuba abanye nanjye tukaba tugeranye ku musozo w'iki kiganiro. Iki kiganiro kikaba cyagarutse ku buzima muri rusange bwa Perezida Colonel Ibrahim Traore. Niba wakunze iki kiganiro gisangize bagenzi bawe. Naho niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi y'ibyo twahindura, nyandikira muri comments. Ntiwibagirwe no gukora subscribe. Njye wumva nitwira ko Cedric.